Kiramtang Arkoni Painko Repli Ani Bokajan BCC Asai Hemalong Assam Pradesh Congress Committee Tumpen Jai Bapu Jai Bhim lapen Jai Samvidhan ajaimek kedeng Lesson si bang so melong modon sing Johana hin pen mai chari ponsi ring sing timunga hin pen aluhi ke pachini apor en ponsi me thepi alama puthak than piklat po bang so melong aluhi sar pom man pen XPM jagat sing ki kachitong dinalong BP ke ADCC Samson ki chief sevadar ke ADC Surendra Singnar GS ke ADCC militeron pi Bokajan block mahila congress jun militeron pi KYC an parta man pen ke do ke thi ke dinga chitong pen mayor di hide Hokala homhinan koyar korise ji hokala dekhon salam kene dhora suribo lage kala alusona korise aru tak upor purbanchal ko hokia ka ko bilenge চিন্তা কৰিব লাগিব ekare sik কৰিব sik মাত্ৰ এই sik সিল কথাটো কিটা আহিছে ঠিক ন যোগাসন ইজু হকল গাৰো নটিয়া itu sik sidul area banai dile jika karbiang lo mana so sik sidul banai dile tar pasor itu nomor kita direct pasar dia asal lak direct dia ekane itu kita masuk itu rajo hamra hoy gol Nagaland separate board Mizoram separate board Meghalaya Garo Jantia aru ki ase Khasi এই তিনিটালৈ অটোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল লৈ বা কাউন্সিল লৈ তেখেতসকলেও ষ্টেট হৈ গ'ল যে অসমত থাকিলে কাৰ্বি আৰু কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা আছে এইটো এই সংবিধান সেইকাৰণে আমি সংবিধানৰ কথা আমি পাতিছোঁ ঠিক চিডুল থকাৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলঙত বাছি আছোঁ নহ'লে নাবাচিলেহেঁতেন ডিমাচাসকল নাবাচিলেহেঁতেন আৰু এই ভাষা লৈ যদি ৰাজ্যবিলাক যদি গঠন কৰিলে হয়তো অসমীয়া নাইকিয়া হ'লে Bangso melong ke paman pon bom apora hut Bapuji Mahatma Gandhi Bharat adet ke jokwan Japan mate British areng kelok atu makeng pagarom pen nang pajok ke kansi pini rengdok reng ni pen Bharat adet pia ratat ke dolonglo alam thi hai hu aputak ke kanpon Bharat adet ki kem kerang pon Japan aron ke pathi kon Constitution of India Dr. Bhim Ambedkar Bharat adet adet ke do anakhen kesu lapen inglonga sopan panong Signal to the Constitution of India who haitu telapon. Ahok bonta non kechari bom asolkar BJP RSS atum aron equate. Constitution aron kar kanten democracy aron republic an parta tribal akhiapan kachine ke kai kita langden tongki. Itokki ketik ne pusi. Bang some long jongpon. Ke Jai Bapu, Jai Bhim, Jai Samvidhan. La alam thepen sipini itu program dak deng pon lo alam thepi alam bang ke lehen lo non Bharat adet pi Assam adet lapen karbi anglong iltung ka chini vek nang yalam bang ke lehen lo non constitution aputhak সংবিধান aputhak BJP atum isi kai tek isi dolo la tumba kema tha bang ke Constitution ke lari po lasi dum Congress party pen bangke ake hai Rahul Gandhi alangli Bharat judo jatra pen alam the pangdak bom lo lapen result thek long lo kadu ta buji lo lasi BJP atum is bar 400 par bu kaningje abang ke block lo ke opposition atum ba India alliance tum ke hai ang deng lo bangke la jong si 400 ahok hak long pop 400 jong si latum MP long pop tang pute constitution ke lar po constitution ke lar lo putang te Bharat adet bangke prunjan eji lapen ladak karbi anglong ili tuma adet chelang sina ladak 6 schedule areas 6 schedule council do ili tum autonomous state hang bom 244 nangji pu no kadu kabieta la bangke karbi anglong rat ning ke hangalam lo lahe an ta pavidet po a constitution ke lar do 6 schedule ta pavidet po 244 ke heluwing alam lo karbi anglong arat ka chine alam lo la sinon a program abang ke constitution aphan keraikom constitution ansu se pangtai phan lapen Bhim Ambedkar lapen Mahatma Gandhi alang phan chiki mo pensi pina program ke kedeng pon
kibang jilang apor satami kena hok the tanji athe pinpor dami manipur along khei sotum ki charbo puthak satami piniarni anta jut on e plengon ac dola bonta labang soron thama along piniarni anta BJP sorkara tumpen pangsamdon thekthela tangte lapuson khea phan kirai kom ave pulote radatum BJP along pen chepa hailo nang popusi klardak pen ningje pon news report KTV news